Habang tayo ay nabubuhay hanggang
Sa lahat po ng mga kapwa-tao naming taga-subaybay sa palatuntunan. Mianovi amagbatosiu kata lo program siadula. Miela miapem. Dan minamiada apen mau eynyaduk badane. Nyakata miaduk badane mau. At makapangyarihan sa lahat. Mia fufu mau ga nusu katanto. Muli pong Le woten vida kapen komala. upang magpasalamat. Akala nyeva wonu kuma le wokokwe kola. Kala akwadam. Ama, Laba akala nyeto woji pokoma le miapa agbama. sa buhay ng bawat isa sa Fufu akpe upang kami mapabuti, laba na yi eji matuwid ang aming mga dawom hana mianto miapa nyunyula. ay mayroong pambuhay at Alaba miapa mo wa adowodo katao at kumikilos na agbaplan salmiasi. makapangyarihang kamay. Mietan fana eye miezonala. Ang iyong Wo asisa sepato na onye. at pagmamalasakit Eye miapa juice wo lolople wo chipokpo gala goma. ay ang aming Tuda kako sinyatung adu atepona ola eye miapa akpadadala. ipatawad mo na po Hekpada esian tila sa amin mievu ema. Tudada gada siumi wala. sa lahat ng mga nagkulang din E na tui akanya dumatod de shade. po kaming lahat Abale sinyaha. Nitweka amesu jagode nyajila ana. baybay sa palatuntunan ito Na irawu kata bevieto mianovi amabatosi kwa program siadu. nagmamakaawa kami ama Fufu ay kinahabagan mo na ahonyado wunu. binuksan mo
Konu blanu nau abale sina konu blanu na miawo ha na vumia pejiu pemia sewo nyawo goma yimye kpo ya yiraga la agbesiama fufu nenye ulolonula esia hana va amana miano vya magbato na wo pejiu na avu ha wonya na ahono kodo pejiu ma wo pejiu na yofu didi mana no ma bawa akpo woji popo kokwila baklo wo amata popo odede kwenye mia pomo popo la mawu no so kata tosi atem akode mianuti eye ahonami acho afoku gado mala agbesiema eye wo ki atem ayodo tolele siuma nyetonala nyedu chidenuo na nsi akuma vina jode nyana vya mgwatoji ofu ida kuku ira o subolawo suyi eji hele nunyu womla labe miade ubo ana wo pe nyanyawo anokle wo hala wo amesu de wo domonyonyo fia nyano vya amgwatola fufu kokki nyela mokomba wo ya yala da afisi afi nuti kokki bubu kata to wiwunya akpe gede la miadela Yesu Kristo koma amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Plano ti fafa pagbadona mana amesio kata program siado la kapa apada shiada ula miakpom ntega la UNTV 37 laji la halapa ya vala oji la Facebook ji eye nanamaka ha patam akpomi la MCGA channel laji la YouTube nyawe nya mauko ha ma view Fienyi boko na micho Philippine Ntoma eye esienye MCGA pa domonyo wa dola Sa bayang bilang bayan,
Ngayong gabi po ay makakasama naman natin ang ilan po sa ating mga kapatid sa virtual Fiesiala, audience natin sa MCGI nyanovia do Chapel wa Group. adogo, Naroon po ang ating aye do ha wa no sa kaji araw kwimila ng afisia, kalutan. Magandang gabi kavite po, Brother novia Marvin, at sa lahat nating novnu mga tu kapatid ami dyan sa Imus, bolatad, Cavite. ele afima, aye fienyi bokana wo ple novisu katal kabite ntuma. Magandang gabi po, Kuya. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataong kami po naging bahagi Fie ng MCGI kuya, Appeal. apena mau, Kuya, kasama po natin na ang mon mga popo pamilya nyu ng sia sumia senya MCGI, pogumala MCG apa Cebu domuni City wo Cavite dolama. Chapter sa paggawa po Kuya, ng mabuti at pag-abot sa esienye mnya kapwa-tao. novisu na chu Back to you po, MCG Kuya. alama la imo kavite Maraming kontuma. salamat po, Kala nunyu Brother wamla. Marvin, at sa lahat nating mga kapatid dyan, pagbati po sa inyo. Salamat sa patuloy na Apo pakikipagkaisa. gada novnu tu ami. Patuloy Ye mi dogba na mesia masla apima. Akbeba na eji. Alaba mya tung adda mya no bya magbatawbo. Kala mya no visu la akaji klimiha. sa iba't ibang panig ng daigdig o ang members ng Church of God International. At Ye mya no visu na chu nabanggit MCG natin apo ang pupama. ating Alo Members Church of God International. pagtulong Aso tulong natin para makagawa ng mabuti. Isang mya katwiran no po vi ang sinasabi ng banal na upung chu kasulatan. mya pa nyuwa wonuti. Paggawa ng mabuti hindi natin Aba jojo nyenye sila ngokokyauma. Huwag ang wika kayong mapagod. Sabi po sa Nyebe Lucas 9 da dinaga hanggang 11. temya nutila nunyuwa woma o. Kalati atota da pipi ashiki. Da dinaga temya nutila nunyuwa woma o. Labna na mye gbojo la nunyuwa woma o la. Nyanga nula yem tokwe azan belaji. Yun po yung dahilan. Yeta. Sa isang katwiran, Esiatay kung tayo hindi manghihimagod sa paggawa ng mabuti, meron tayong labana. Na da dima temya nuti o la. sa kapanahunan. La nunyuwa woma o la. Na nali. Mye la mokpom na. Kaya nga ang wika, Ka wasumya sila azan belaji. Na da dima temya nu. Eya nuti. Esi asinu kpokpo le mya sila. Mina mya wa nunyi na amesiama. Ebe vieto na ahosa towo. ng kabutihan ay hindi isang opsyon, hindi isang obligasyon. Labana nunyi wawola. Menya tiatien unya ukabung doda siye. Nyapa doda asiye. Na wanyebe ninya nunyi wawola alaba myawe. Laba Yakubo ta na pipiwi andre blobana. Eya nutila. Amesi kenya nunyi wawo. Eye mawone ola. Enya nuvone. Yeta. Miwawo pa doda asiye. Nye jibe wa abu voda myanuti o. Nemye nya nusi nyola ekama mina myawe. Eye mejebe dadinate myanuti la anu o. Eye nunyisi wejebe myawola enye. Nyasi wo blood lododo tato pipibla abobo andra. Blobna migate nunyi hiato. Nenyebe nutetele nuwo na awowo o. Yeta na ele nyebe nutetema hena awowo. Eye minyebe minya nunyusie eye myewe ola. Obui nami nyebe nuvonwe. Yeta nunyi wowola. Ele Kristo tope dona mababa. Alo amade sijibe ya wamau kwa lolonula. Eye nunyi wowa. Chati umo wa chachia nana kama o. Odo kumya wanyuna mesio ko wanyuna mi o. Yete oglola Mateo ta topi pibla anabo adem. Ela bana ne mye lua amesio lua mila. Etu kakpom miele maha. Alo menye nu jolaw ha wa nanamake ode. Yeta nunyi wawola. Lolo. Dede fiala menye amesio lua mi dede kwe. Nyawe na o. Susumata ke tow goha. Abale singon kokwela kule ene. Be ejebe na alon uko. Mateo ta topi pibla na vona. Kenye la mala agblom na mi benam. Mi lo mi apeke tow. Mi jira amesio kwa fidemi. Yuo nyina amesio le mi dekema.
nusu jobe miawo de abesuo lemi de kemelanwa yinyum nyatu berada wota mabuksan ang kanilang mga kaisipan. yela chomala tu apotola pakpedan mala upo susu avu At sa pag-ibig na ating iniuukol eye para sa kanila, la nyuwo mala nabuksan sa kanila lolonsi nye chodu anyi nau tala sabi ni Pablo sa mga taga mau po jodu nyela avu nau yeta paulo glona roma to na do le wo keto wumla nanu dudwe wo keto nye esia roma to tabi aba kikibla aba yata na do le wo keto wumla nanu dudwe ne chikola awumla na chi la bana na awo esia la apojo ka hoho nu fude epetaji Pag nagutom, pakakanin mo, mauhaw, painumin mo. enye wo keto hoho uklo na do le awumla nanu dudwe ne chikola awumla na chi Hindi naman ena makawu na amada manyanya pakato o dapat na alo umala drawong klimi ola ena makawu ojebe nyawo minawu na do le wumla nawu nu dudu na chiko le wumla na chiwo na ala wonu tetema hana awowola mina miawo minau la bana esie nye do dosi la ngoko pyauma na mie ho mau kwa sauji sa la bilawa esie ala mau kwa sauma nusi wo jebe miawo ye gbagbala ye nye nunyu wowo wade kema tocho ema o Efeso topo agbala ta de pipi enyi esimi nye bena nunyu sike amesiam wonala eya ke wakocho apetola gbo na nye dola alo abrodevi Pili din lamang ang ating pag-uusapan. Kami po ay yeta na mile nufung cho tiatian wowo nutila paggawa ng nye fwesebe anyo awu bemia tia nunyu wowo dapat natin eye magawa. Primarily, nunyu siwo ojebe miawo bagay na dapat la nating magawa una sa lahat yung kautusan ng Diyos sapagkat sa 7 nunyu siwo ojebe mia awo na amo kata eye nye mau pesela Roma tota andre pikewi aba vola sela le kokwi yesededela le kokwi le jojwe eye wonyu yeta esie nye nu dumoto da kasi ojebe mia awo na ang utusan wika ay tanglaw, ang kautusan ay liwanag. eye eblo elododo ta de pikibla voto la bena akadi nye sela kekelie nye nufiamala eye agbemo enye mukanam siofia monu amala yeta ne ma adoto ase apotola po mukanam ola lododo ta da kakpikibla voto mitro kode nye mukanam nu Buhos ang aking mana espiritu nye gbogbo na do bobobo eye mana nye jesi nye nya ang aking mga salita. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang kasi mala amayom ye megbe yegbe makanya abo aya madeke na langkuda nu o nye do tokunya dan dodo kata eye Ako naman ay tatawa. nye langkuda nye mukana manuti ola eye tanya hama konu lemnya pe jogbe venu eye made aloma na ngoji ba nyaji na ngoji kha aponami abe jia ane eye mnya pe jogbe vento abe akom ane na hia ple kha ba nyaji ekema wayom eye nyamato o wadim ke umakpom o le esi nye le fusi jeje eye le esi ule fusi jeje eye ume tia apoto vovo o At yun po yung mabuti. Kasi yung kautusan, mabuti po yun. apoto la vovo nunye onye Ang sabi sa ela bana eselanyo 12 ng Ecclesiastes, apoto vovo la ng bagay la nyaglola pa agbala pa nyanu tawi abakipi ato minamnya senyau kata pa tapo nyabe vo mau eye na le epe selma de asi la bana esienya amagbeto kata to pagsunod sa kanyang mga utos na marapat lamang nating piliin. yeta mau vovo enya epe sewji wowo Takot sa Diyos.
eye dokwe wala atepe bena tie la bana amabubu ado lila umetia mauvovo o Kaya po, ang pagkatakot sa Panginoon kung ating umetia apatola vovo o ating magiging yeta pagpili. nemyatia apatola vovo la Minsan po, na itatanong ng iba, ekamamyatia nunyuwo ng members ng Church of eyi God yadola International, amarola biabiaba nukata mela esia womdo ninyo ay sa maupa hamedio nukata esia yeglona ba gumawa ng mabuti sa niwo eyi lanu tido hana nunyuwo ninyo niwo mina amokata kayo ay kwa amesio mela hakosa pama o sapagkat yun po ang pagpili la bagbadzege biawo minawo la bana esienya alesina tie apatola vovo buti pong nalalaman na au nemya wo nunyisi mienya dapat na mapaloob eye enyisi mienya la para sa Diyos at yun ay nakapaloob sa elebe wa ano maupa nyuwo wolama ating ipinag-aanyaya eye siela epesema natin ang kautusan ng Diyos dahil meron pong Yeta, kautusan para sa mga mina nya Kristiyano sro na dapat maupa sau maintindihan, labana malaman, unya Kristo para to natin pesau maisagawa. sigo mo jebe mya se eye mianya 6:2 alebe mya teng awo ay magtutulong-tulong kayo. Ano laba ba? Galatia to ta de pipi ebe globe Sa gayon mi chok mya nyaw pe agbau kautusan eye ni ale Kristo. mya wu Kristo May pe kautusan selan po ni keng Kristo na dapat nating matupad sa panahon Kristo natin pe ng seli si wo kalusugan. jebe mya wo achi Kasi sa le mya pe eyi pamamagitan siama ba sabi Kristo po sa to Biblia ana ng Gawa at 39, labana sa pamamagitan niya bale ng si wo ating ble ana Panginoon Kristo, ang bawat do wo tawi mananampalataya aton pipi ay bla to wa sheki mapapangganap sa lahat to ng eyamaji bagay na Jima sa khose to buhay de shade kayo to Kristo jila uchu afiane la nu sa katama. pamamagitan ng kautusan ni Moises. Nusio momo tenchu afiana Pamamagitan mide ni Kristo mose pe at sema hindi la sa ula. pamamagitan ng kautusan ni Moises, sa Yeta to pamamagitan Kristo ng ji kautusan ni menye to Kristo, mose pe tayo seji po o. ay To ating ganap Kristo sa pe seji pamamagitan la ng pananampalataya sa Kanya. wachu At ang afiana mi pananampalataya naman, la sabi khose po sila sa eya mama. Marcos 24, Eye unang salita, khose la maliwanag naman po, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaabot bale sugle la ang Yakobo. tao. At hindi Ava kutu bla vo sa ana. Mie kpo pamamagitan bena ng ucho do wo uchu pananampalataya afiana lamang. ama. Eye menye khose de Sa de kui o. 22, kung ating iaabot, Nukatai ang sabi, nakikita mo ne na na ang kupipi bla vo ove. pananampalataya ay Akpo bena gumagawang kalakip khose ng wo kanyang do mga pede gawa. epe do At wo sa unu. pamamagitan ng mga gawa Eye ay ucho do wo wo nagsisimula khose la ang libo. pananampalataya. Kaya po, kung ating pagbabalik-balikan, maliwanag naman po yung sinasabi ng Biblia na nasa Yeta ne mia tro ayi agbo. Ya tayo siglon bibla la la sa amako. pamamagitan ng mga gawa Ta va kupipi bla ay vo ana. maaaring ganap Nye ang kpo tao. bena At hindi ucho po do sa wo wo pamamagitan ng ama blibo. pananampalataya Menye lamang. khose de de ko o. Sapagkat ang pananampalataya po ay gumagawa nakalakip ng kanyang mga gawa. Eh ano namang gawa yung gagawin La va khose alangan namang la masamang gawa. do wo Hindi do wo peden gawa yeta do na ka wo ayon gnya sa la. utos po Gudu ng menye Panginoon. von do wo At o. yung Do von gawa o. na ayon sa Kabo utos ng do wo Diyos, siula ginagawa mau pe natin selan. dahil ang Eye kautusan do ay sila mau banal, pe senula ang utos enyu. ay banal at La bena malinis sila la at kokwi. mabuti. Sede de la kokwi Yan po la ang jojui hinihiling eye wo ng nyu. Diyos sa ikabubuti natin. Lahat po ng mga utos, sabi nga doon sa Eye Jeremias 7:23, esia enye nyanto mya bawat penyunyu. po ang bagay sa Yeremia buhay ta ay andre pipi bla utos voto. nila na Kabo aking nya sinasabi, esia ninyong dinggin ng aking tinig at ako'y magiging inyong Diyos kabo nya at siei ako'y magiging machot at de kayo'y senaube magiging aking bayan. misenyagbe At magsilakat na kayo sa manya lahat ng nya pemawu daan na eye iniuutos ko miawu sa nya inyo nya nya duko sa eye mizo ikabubuti nyamo ninyo. simaduna Yan milaji po ba yung ema unang nanyo nami daan na dapat nating yeta lakaran na utos ng Diyos mo sa si jimia son ikabubuti la natin po yun. sinya At mau yung po sa aling dedea kalayaan na yun na eye nya iniuutos nyanto ng mya Diyos penyunyu sa atin na sa ikabubuti natin. eye nukenya Sa emosia alis po ng Efeso, si mau de apa maliwanag seba na mya sinabi zon la ng ama Biblia si anya na mya sapagkat penyunyu tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus
Yohanes Efeso tota va pipi ewo elabena eya ma ƒe nuwɔwɔ mienye wowɔ mi le Kristo Yesu me hena dɔ nyuiwɔwɔ siwo Mawu dzra ɖo ɖi bena míazɔ le wo me la. Ele bɔbɔe be woaƒo nu gake la dɔwɔwɔwo to vo le míaƒe dɔwɔwɔwo me le Biblia ƒe nyanua. Nu si Mawu dzra ɖo ɖi be míazɔ le wo me la, dɔ nyuiwɔwɔ Mawu la edze míazɔ le wo me. Eye esia enye mía ŋutɔ míaƒe nyonyo. Ne ele Mawu ƒe nya nu eye menye mía ŋutɔ míatɔ o, esia enye mía ŋutɔ míaƒe nyonyo la. Eye enyui si wɔ ge míala la, nyuiwɔwɔ ɖe sia ɖe si ame aɖe wɔna la, esia ke wòaxɔ tso Aƒetɔ la gbɔ. Ede la nye ablɔɖevi alo dɔla ta de kpikpi enyiegble Efesotɔwo. Le ɣeyiɣi sia me si mi dzi be míakpe mi be miava wɔ nusɔsrɔ̃, nu si Ŋɔŋɔ Kɔkɔe la gblɔ si anye míaƒe dɔwɔwɔ, mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nyanyuia, edze be sia na awɔ dɔ le míaƒe agbe me. Filipitɔwo ƒe agbalẽ ta ɖeka kpikpi 27 gblɔ be ɖeko mizɔ abe ale si wòdze na Kristo ƒe nyanyui la ene, bena ne mava eye makpɔ mi ɖa, alo ne nyemele mia gbɔ o eye mase mia nu kɔ la, bena mianɔ tsitre le gbɔgbɔ ɖeka me eye miatsɔ luʋɔ ɖeka aʋli nyanyua ƒe xɔse la ta hekpe ɖe mia nɔewo ŋuti. Yeta míaƒe agbe ele be wòanɔ Kristo ƒe nyanyua nu. Ne míawɔ nyui na mía nɔvi amegbetɔwo la, ele be wòanɔ Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nyanyua nu. Eme kɔ ƒãa be míele nyui wɔ ge na amewo katã. Vototodede aɖeke manɔmee woate ŋu anɔ dzre wɔm kpli wò ya, alo wole avɔ wɔm ɖe ŋuti o. Nu si wòdze be wòanɔ míaƒe susu me sie yi la, enye be míawɔ nu nyui, menye hena ame siwo le nyui wɔm na mí ɖeɖe ko o. Míalɔ ame gake menye ame siwo lɔ mí ɖeɖe ko o. Míatsɔ vɔ aɖo vɔ teƒe o. Esia woŋlɔ ɖe Ŋɔŋɔ Kɔkɔeawo me si dze be míatsɔ vɔ aɖo vɔ teƒe o. Tesalonikatɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 5:5. Paulo gblɔ bena mikpɔ nyuie bena ame aɖeke negatsɔ vɔ ɖo vɔ teƒe o, ke boŋ mididina mia nɔewo kple amewo katã yome ɖe asi. Yeta kura ne mígblɔ be wowɔ vɔ ɖe mía nu o, edze be mía susu tso nu nyui ŋuti ko. Gana míatsɔ dzudzu aɖo dzudzu teƒe o. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ 9:9, migaɖo vɔ teƒe alo dzudzu teƒe o. Ke esia teƒe la, midzra boŋ, elabena esia ta woyɔ mi vɛ ɖo be mianyi yayraƒe dome. Womatsɔ vɔ aɖo vɔ teƒe alo dzudzu ɖe dzudzu teƒe hena ame siwo le wɔm ɖe mía ŋuti o la, ke boŋ yayra. Esia ta Mawu yɔ mi ɖo. Le esia me, míate ŋu aɖe gbeƒã Mawu si yɔ mi la ƒe bubu. Esia ele tabe kpikpi 9 Petro. Ke miawoe nye dzidzime tiatia la, fianunɔla nyenye, dukɔ kɔkɔe, dukɔ si nye Mawu ŋutɔ tɔ, be ne miaɖe gbeƒã ame si yɔ mi
cho victime vayen tope nku kekelibola penu jochu owo afia Kaya po sa paggawa natin noong mabuti sa kabila ng ginagawan tayo ng masama, yeta la nunyu wowo mala pagpapalanan po ng to Diyos boba ang wala ating vowo de mianu pagpapahayag. Kasi maliwanag naman po yun na mau wala po tayong bubwe gagawin ng nye la masama gba de mi ela besia ng mako mayroon na gumagawa sa atin ng masama o ng alipusta. me jebe nya wo vodo amesu la vowo de mianu ti Tayo o sa alo umaalipustang jujude pe hena amesu le nya jumla o kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Kung gusto nating magmana tayo ng pagpapala o esia ta oyomi be nyanyi ya japa tu modu yeta ne mi jibe ya jana sumia si chuma ugwa na dahil ginawan tayo ng masama, me jebe nya may susu be nagbigay na rin sa atin jale si ng wo vodo mianu ti tala na gumawa din ng masama o ng excuse para tayo ay gumawa din ng masama. Hindi ka nating isipin yung mabuti. Kaya nga, napakaganda ng katwiran po sa Biblia na ang iisipin natin at yeta susundin. jejunye si la bibla mala enyu alagbagba Kaya noong magsalita no sinu tu jemia susu esia eye awo eye nye no sinyu anumang bagay, ang lalim nun, ang lawak niyan, nasa 4:8 ng Filipos. agblo la filipi topa agbalata na tupi enyi Anumang bagay no sia no na sinye nyatepe katotohanan, le bala no view no suwo nye nyatepe no anumang suwo bagay dia na bobo matuwid, no suwo la jojwe bagay na no suwo la jaje anumang no suwo bagay jena na lolo kaibig-ibig, no suwo jena anumang boblon bagay na na nu mabuti, jia ma wawa dali kung may eye anumang na kafu adali la at kung may misusu no sia wo no ti ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at no suwo nye so eye mi kola gbonye la bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos miwo kapayapaan wo eye no ti fa ma wula ano anyi kaya klimi yun po ay isa sa mga ipinapractice sa Kristyanismo. yeta esenye nu do motora kasi o wona la Kristo to nyenye subo subo ma Aming ipinag-aanyaya sa inyo. eye esie no ko pila klon yeta nyele mi akombo Bakit sila ay ibig na nusinenya maupa hamavyo pa jikosa sa ating mga kapwa tu apatola pakpadanga nukata ujibe yuade heno vya mabatobo eye awon nawo kasi po menye esia dede ha o kabungula chadin hala nunyiwo la ba esia nye koda nusi apato Yesu Kristo fia katwid bagay si Jesus ang wika na taga Nazaret kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan Yesu Nazaret tola alesi mau chok bobo ko kwela pla nusa hasine amesi cha hala nunyiwom eyo dagbala amesi ukata ji abosam dulanu labana mau likli doyoyo Kristo nga ay nagpakita ng halimbawa sa atin, naglilibot sa amesi ukata bobovola teda anyi laba mau likli Kristo da koda nufia ala chacha hala nunyiwom tu apatola pakpada numala meron po kayo makikitang afisi mau pa hame viole la wono paula atubili kung may magagawa po kami na mabuti sa inyo pagdamutan takpe po le miasi makakayanan eye na nunya dali nyatem awona wala gato po goblo nami o de kwe nya fu nyapa agbo anuman po ang inyong wika, lahi, eye na monwa dali relihiyon, nyapa dem nyanuti la naka wo goblo alo wo subo o wo nti gbaje pachechema mau madde afototo amama o eye nusie ojibe nya awo binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay aglola do wo na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa Bana. siya na may takot jesila sa nyate pa mabana at gumagawa jesila nyate pa mabana ay katanggap mau makwa aman kuma o sa kanya. Kaya kabong la jukosia jukoma amesi kavoni eyo wa nu jojela eye dia maunu yeta majebe nyate ofototo amama o lo mama amama o maka subo sumawola o dana meli nyate awoto apatola pakpada ngumala nyau nyenye mau pa hamevio nyela klalo
na asia nyakata nyela da kawom na dawona siam eye na amada agbo na mibe yo nya maupo hamevio eye menya nusia wo na ula omadada kakwe lina asia amakawi novinyo wo matutawi abapiki blana vo anyi ke adonu blona amesi bloni bana amekanye tanye eye amekawi novinyo wo eye wodo apa abodo apa nusulawo ji globana po danye kle novinyo wo da labana amesi kela fofonya sila jipu kwa lolonu womla eye enye novinyo nutu enye novinyo nyonu kanye danye ha kaya po ang atin pong paniniwala kung tayo ay kapatid o kasama o kaanib sa loob ng Iglesia ng Diyos o Yota member nye kweseba ng Church of God na nyenya hama viola maupo hama adhere doon sa prinsipyong sinusunod eye ng samahan. Hindi dua po tu tataas dudusi sa pupukwa blola kung ci hindi ula ang kapatid po sa o ang member talaga sa kanyang be tamang amade sentido kumatenga ng ye be Church of nyano God vi o International la be hama viva na van la adhere sa paggawa ng le kalooban ng Diyos. me vi nyenye At siwo tunay blo na la ating halama sinusunod eye nya ang mesi kalooban maupo ng Diyos lolonu sa lahat. eye May makikita kayo na lolonu sia gumagawa ng mabuti at nagtatangi ng kapwa siji wo nyela eye nya binyawo na mo kata gumagawa ng kasamaan sa kanyang kapwa sa halip na ang gawin na nila amade mala nu nyu wo o hindi ka po bungu la vo wom da gumagawa ng ano kalooban ng Diyos. Madali lang pong maidistinggi dahil ang members po ng Church of God International in its truest sense, biam amin pong ikinararangal na sabihin sa inyo na turuan na gumawa ng mabuti. Kaya po, ito ang amin pong sa tulong ng Diyos ay laging pinagsisikapan na mapagsama-samahang magawa sa ating mga kapwa-tao, ano man ang kanila pong relihiyon o political affiliation. Yan po ang amin affiliation. pong sa tulong ng Diyos ay ipinagpapatuloy na magawa. With the Ating help of God, that is what we minsan are striving to ibahagi continue po sa to do, inyo and most of ang all, amin pong to paniniwala. share with Ba't you ganun ang aming our pananaw? faith. Sapagkat yun Why po is ang our Biblia. outlook like that? Kaya po, Because sa that is darating what na the Bible January is 2, saying. So, kami po'y this nag-aantay. coming January Sana 2, po we are mapagpala inviting kayo. you. Please Maibahagi join namin sa us inyo ang amin so pong that we may share with pananampalataya you our sa loob faith ng Church of God International, in the Church mga of God doktrina International, o kautusan the ng ating doctrines Panginoong or Hesuscristo commandments of our na Lord marapat Jesus po Christ nating maunawaan batay sa mga that we katatayudan should sinasabi understand po sa banal na based kasulatan. on the righteousness Sana in po the ay Holy mapaunlakan nyo Scriptures. kami January We are 2 po hoping yan, that alas 7 you ng gabi. could join Yun us po in ay January 2, Philippine Standard Time. At tayo 7 po naman o'clock ay in the evening, translated Philippine rin Standard sa Time. iba-iba And pong we mga are languages. translated into Meron po different tayong 20 languages. international languages. We have Maaaring 20 mapagpilian. international languages Kayo that po you ay can choose nakikinig ngayon from. sa atin. Meron tayong If you're now mga listening to us, translations. At yan we po have ay various 20 na translations, international languages. 20 Sa local languages international naman po, meron languages. tayong 8 With our local languages, we have 8 translations para po kung saan different kayo mas translations so komportable that ay doon nyo po wherever you're mapakinggan more ang ating comfortable, pag-aaral. Yan that's po where you ang will hear ating our pasisimulan. study. Ang members po ng That's Church what of we God are going to start. International ay The nag-aantay Members sa Church of inyo God from January International 2, 2023. is inviting you Alas 7 po come ng gabi, muli tayong January magpapasimula 2 sa at 7 pag-aaral o'clock in the evening. We're ng going to doktrina ng start ating again Panginoong the Jesus. study of the doctrines Hindi of po the ba kayo Lord nagtataka? Jesus. Are you not Magkakaiba wondering ang petsa ng pagdiriwang ng bagong why there taon are ng mga different tao? dates of the Maaari po yan celebration, New Year na mabuti rin celebrations of mapanood people? po ang iba't ibang mga pagtalakay natin. You can also watch our Sa different ating discussions MCGI about channel. that Sana po on paki-like at MCGI subscribe. Pasyalan niyo channel. po. Under po niyan ay may iba't ibang mga sub-channels Go to na our pwede channel. natin pong mapanood. But channel oji bi afima Brother Eli channel. eye channel Kami bu po baro ha ay gale may mga emate uploads ng simiatem mga akola video, banobnu tu eli mga channel quotes, afima mga inspirational songs, na at maka iba't iba pa pong mga nyapa bagay. video ola Maaari po ninyong afima pakinggan. bobo haji jiu alo
Ajiji siwo doa ŋusẽ ame kpakple nu bubu aɖewo siwo nakpɔ vi ɖe atso me. Yeta mia asi, mia like na mi eye mia ame na amewo, mia subscribe na mi. Kura miaƒe tanyawo. Usapan po yung pagdiriwang ng bagong taon. May iba-iba po. Kaya nga merong Chinese New Year. May iba-iba po. Kung Eƒe yeye ƒe azãɖuɖu woto vovovo. Chinatɔwo ƒe eƒe yeye ɖuɖu li. Gake la ne míabia Biblia nya ke wògblɔ tso ƒe yeye ɖuɖu ŋuti ma. Sa nalalapit na pagtatapos ng taong 2022, isa sa pinaka-inaabangang event ng maraming mga Esi ƒe akpe eve kple blaeve gbɔna nuwuwu la, nuwo dometɔ ɖeka si wole mɔ kpɔm na le xexea ƒe akpa vovovoawo la, eye nye nu si woyɔna be ƒe yeye zãɖuɖu. Esia wowɔnɛ le ƒedzinu gbãtɔ ƒe ŋkeke gbãtɔa dzi le Gregorian ƒe kalenda dzi. Esia enye ƒe yeye ƒe azãɖuɖu si wonya zi geɖe, gake ɖe nenye be dukɔ bubu aɖewo ŋutɔ hã lia. China ƒe yeye la, woɖuna azã sia menye le China ɖeɖe o, ke boŋ le teƒe bubu aɖewo hã le Asia nuto me. Esia la enye azã si woɖuna le dzinu yeye la me le Luna ƒe kalenda dzi, gake la ele ƒedzinu gbã ƒe ŋkeke blaeve-ɖekɛ kpe ƒedzinu evelia ƒe ŋkeke blaeve me. Woƒe kɔnuwɔwɔwo ƒe akpa ɖe la, wonye bandi dadawo le xɔse si le wo si be esia nye na gbɔgbɔ vɔ doa goe. Azɔ eƒe yeye ƒe azãɖuɖu si le Yudatɔwo hã woɖuna. Le ɣeyiɣi sia me la, woɖua woƒe nuɖuɖu abe apel kple anyitsi-mawo. Diwali alo kekeli akaɖiwo ƒe azãɖuɖu hã, Hindutɔwoe ɖu azã sia tsɔ doa dzidzɔ na wo ɖokui le woƒe ƒe yeye la me. Esia ele ƒedzinu ewoa ƒe titina kple ƒedzinu 11 ƒe titina. Azã ƒomevi vovovowo li, gake la wokplɔ akaɖi la ƒe akaɖia ɖo ƒe azã ɖo. Islamtɔwo hã woɖua esia le woƒe kalenda ƒe ɖoɖo la dzi. Wusatɔ geɖewo kple woƒe ƒomewo wova gbedoɖaƒe le woƒe mosquewo, le gbedoɖaƒewo eye wotsia nu dɔna. Esiawo wonye ƒe yeyewo ƒe azãɖuɖu wole xexea ƒe akpa vovovoawo. Azɔ nyakae ŋɔŋlɔ kɔkɔe la gblɔ tso ƒe yeye ƒe azãɖuɖu ŋuti. Mienya vovototo si le ƒe yeyewo ƒe azãwo me abe Chinatɔ, Yudatɔwo ƒe ƒe yeyewo kple Hindutɔwo kple dukɔ bubuawo ƒe ƒe yeyewo dome. Nu si ne ɖu nu siawo dzi geɖe wu la eye nye subɔsubɔ ƒe dzixɔsewo. Azɔ Roman kalenda la, Romantɔwo ɖu esia dzi. Azɔ Yudatɔwo ƒe kalenda enye Yudatɔwo tɔ esime wodzo le Egypte. Ekɔla be nya si Mawu gblɔ le Mose ƒe agbalẽ evelia me ene. Tawi eve kpikpi eve. Ɣleti sia nanye vevietɔ na mi. Esime wogbɔna wo ɖe ge atso Egyptea, woadzo le Farao ƒe dzikpɔkpɔ te, alebe woayi ɖe ŋugbedodonyigba dzi la, Aƒetɔ la gblɔ na Mose kple Aron, ɣleti sia nanye vevietɔ na mi, eya nanye ɣleti gbãtɔ na mi le ƒe la me. Leta Yudatɔwo ƒe kalenda la si dze egɔme tso Mose ƒe ɣeyiɣi me, eto vo na Egyptetɔwo ƒe kalenda alo ŋkeke xexlẽwo ƒe ɖoɖowo. Nu ka ta? Woate ŋu aɖo ŋku edzi be Egyptetɔwo tɔ nye gbã elabena Israeltɔwo la wonɔ Egypte eƒe 430 sɔŋ hafi Yudatɔwo tɔ dze egɔme. Eye le ƒe 430 megbe,
le nukeke ma dzitutu aƒetɔ ƒe amehawo katã ʋu tso Egypte nyigba la dzi. ang calendar ng Jewish people. Kaya magkaiba sila ng calendar ng Egyptian calendar kasi Le zama me ke Yudatɔwo ƒe ɣleti gbalẽ ŋutinya dze egɔme labe wonɔ afi ma ƒe 440 togbɔ be wonɔ Egypte la, Egyptetɔwo ƒe kalenda etsi wu Yudatɔwo tɔ. Nenema ke nye Romatɔwo ƒe ɣleti gbalẽ ŋutinya la, Yudatɔwo tɔ tsi wu wotɔ, Chanatɔwo tɔ hã etsi wu elabena Chanatɔwo ƒe dziɖuɖu la etsi gbaɖegbe ke wòdze egɔme. Yeta nu si míate ŋu agbɔ subɔsubɔ ƒe dziɖuɖue le nu siawo dzi ɖum. At nagtanong din po tayo sa ating mga kababayan tungkol naman po sa issue ng pagkakaroon ng New Year's resolution. Nye fung kple mía nɔvi amegbetɔwo ne ƒe yeye ƒe azã ŋuti elabe ame geɖewo le dzadzraɖo wɔm. Kanya-kanya po kung minsan na mga ginagawa tayo na New Year's resolution, yung ating mga kapwa-tao na nagsasabi na pagdating ng susunod na Ƒe sia ƒe la, ito ang aking gagawin. wohea ɖɔɖɔɖo vana. Resolution. At pakinggan po natin kung ano Ame aɖewo ang kanilang woda ɖoɖo aɖewo ɖi be yewoawɔ. paniniwala Azɔ mina míase New Year's nya resolution. si At ano ba amewo la ang ɖo eŋuti na karakteristik mí kung ating le ƒe yeye ƒe ɖoɖowo wɔwɔ dadaɖi ma alo ɖoɖo siwo aɖaŋu siwo ɖena tso aƒea ŋuti eye nu ka míasrɔ̃ tso ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me. Sa akin po, oo, naniniwala. Kasi isang beses ginawa ko na rin yun. Na nye me xɔe se Nagkaroon ako ng mewɔ dzi ɖeka kpɔ. na ginawa ko talaga hanggang ngayon ginagawa ko pa rin. Ako din po naniniwala din po ako. Parang pinapangako ko sa sarili ko this Mexɔe se hã next year po. wɔwɔna esia edze abe mele nugbe dom na ɖokui nye be ƒe si gbɔna la mawɔ nu nyui awu. Nenema ke le nye nusɔsrɔ̃ me hã. Wo agbenɔnɔ gbegblẽwo la woatso edzi na wo. Para sa akin po, naniniwala po ako sa New Year's resolution. Ang New Year's resolution po Nye nu gbegblẽ si mewɔna eye nye wine nono, aha nono. Mexɔ ƒe yeye ƒe aɖaŋuwɔwɔ la dzi se. mga mali natin para sa papasok na bagong taon po. Basta responsable ka pong tao, tsaka focus ka talaga sa goal mo na mabago target mo yung New Year's resolution mo. Wala pong imposible na hindi mo po makukuha yung kung anong New Year's resolution mo po. Yeta menye nu si bɔ be nene ƒe nu si aɖaŋu si neɖe la be wòasuasiwo le aƒea me le ƒea me la asui o. Elabe ame aɖewo la womete ŋu wɔnɛ o. Naniniwala ako sa New Year's resolution kasi mas maganda na meron tayong plano or goals pagdating Mexɔ esia dzi se. para mas maganda yung pasok ng taon sa atin. kung taon-taon ka gagawa ng New Year's resolution, it means Yeta ne eƒe sia eƒe ne wɔ ɖoɖo sia la, esia enye nane si ɖe fu. ibig sabihin, Santi nane si menyo o. resolution ka. Efia be Dahil woya hindi mo sinusunod yung ne wɔa nene ƒe nu sia ƒe sia ƒe esi wònye mewɔ aɖe wɔntɔ wo ɖoɖo si neta be yeazɔ le edzi la dzi o. Ɖoɖo siwo nazɔ le dzia medzi be woawoe le ƒe sia ƒe me o. Abe le kpɔɖeŋu me nedo nugbe be yeazu ame nyui le eƒe yeye ma me. Ele be nayi edzi azu ame nyui le wò agbemenukekewo katã me. Gake ne wòanye be ƒe sia ƒe nele esia wɔm le avɔe
bala zɔzɔm le wɔntɔ wo ɖoɖowo dzi o eye ame geɖewo le alia. Ame aɖewo gblɔ be nyemele ahano ge azɔ o. Gake la le kɔsida gbãtɔ me la womenui o gake ne dziŋɔawu nu la woganu ahamuna. Wogblɔ be yewomayɔ siga azɔ o gake ne eƒe wunu la wogayɔna siga. Yeta kpɔ vi ɖe aɖeke medo tso me o. Elabena womewɔa ɖe woƒe ƒe yeye ƒe azã dzi o, ɖoɖo la dzi o. Tayo po ay muling nag-aanyaya sa atin pong mga taga-subaybay. Akela MCGI miele niya míaƒe yomedzelawo kpem be esia le MCGI channel la dzi miate ŋu ase tanya vovovowo le afi ma eye míanya dzɔdzɔnyenye si le ŋɔŋlɔ kɔkɔewo me ne eva tanya si srɔ̃ mi le la ŋuti eye aleke míate ŋu atrɔe le ɣeyiɣi aɖewo me la esia nye nu ɖeka aɖe eye enye hadzidzi gɔ hã. Wogblɔna be medzi be mazu ame nyui, medzi be mawɔ dɔmenyo, ake la womewɔnɛ o. Ake na míawo be míawɔe la dzɔdzɔnyenye ɖe li tso ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me. Eye nu dometɔ ɖeka si wogblɔ le Yeremia menye ame ŋutɔe dzɔa eƒe zɔzɔme ɖo o. Nu si wòdze be míaɖɔ ɖo la eye nye míaƒe nuwɔnawo. Lododo Davi adekpikpi ashike amegbetɔ ƒe dzi susu eƒe mɔnu ke aƒetɔ ye fia mɔ eƒe afɔɖeɖe. Ye ta Mawu ƒe ɖɔɖɔɖo alebe míate ŋu awɔ nu si wòdze be míawɔ la kple nu si le aƒetɔ la ƒe lɔlɔ̃nu la, ekema Mawu ŋuti míate ŋu aɖo dzi ɖo elabe Mawue wɔa dɔ la. Le Filipitɔwo ƒe agbalẽ ta 2:3 ƒe nyanu elabena Mawu enye ame si wua didi kple nuwɔwɔ sia le miame le eƒe nudzedze la ŋuti. Yeta ne mídzi be míawɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu, míaɖɔ míaƒe zɔlizɔzɔwo ɖo la, míatrɔ míaƒe mɔ gbegblẽwoa, na míaɖi akpeɖeŋu tso aƒetɔ la gbɔ eye Mawue anye ame si akpe ɖe mía ŋuti to eƒe nya dzi, to eƒe nufiafia si dzi mía awɔ ɖo eye esia ta míele mia kpem ɖo be míeɖe kuku miwɔ ɖeka kpli mí. Eye esia mia azã gaƒoƒo eve o. Lebe biasrɔ̃ nu tso mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe seawo ŋuti. Eya ta míeɖe kuku na mi be miwɔ ɖeka kpli mí alebe mia ase nene ƒe nya mawo wòdze be miase la. Eta mia ŋutɔwo milé ŋku ɖe esiawo ŋuti, mia axli tso mia ŋutɔ miaƒe Bibliawo me ye mia ŋutɔwoe adoe akpɔ wòdze be nu siwo gblɔ míele la dzɔdzɔnyenye le eme mahã. Yeta ele wò ŋutɔ wò dzikpɔkpɔ me be nàɖu tame le enu gake miwɔ ɖeka kpli mí la alebe mia ase esiawo eye esia ele mia ŋutɔ mia si me ne miaxɔ edzi se alo miaxɔ edzi ase o. Ake la wogawɔ dodokpo aɖe alebe miate ŋu ayi edzi aɖe gbeƒã lɔlɔ̃ kple nu nyui wɔwɔ hena mía nɔvi amegbetɔwo mina míakpɔ esia ɖa. Sir,
Sir, magandang hapon po. Punta po sana ako ng... Okay, nyinami. Do majiba mai dat Bolivar. Aka podogama la sinyo. Sonya adolam. Doi. Atang akom ayifa gada kama hoy. Ba magba ba da magba. Yo anyo. Hindi naman siguro sa sa yung tao na nakapagtapos. Tapos may na sa pag-uugali. Kundi yung importante na yung sa kalooban mo. Kahit ano ka. Sila vivyenye ba amada pa jima. Afika ki na ayo, afika ki na ano. Anya sila asiu o. Kaka sila vivyenye wo agbanono. Nuka ke joda jiola agbamo. Mau akpo asiata. Kuhiu atem ano nyanu ya. Akala miga susuba moko pomala miasi o. Nusile bebia eyenye miapa konsela apatola ma. Sir, pwede nakisakay ang Boulevard lang. Kaya lang wala akong pera pang sahe. Sige sir, salamat sa Diyos. De madu opua agama la sinyo. Amadu uzona. Kamala usiuta. Enyo pena padanu na muadan. Dudu da kaku unya. Dati pa naman papasakay na ako eh. Ganun po yung ugali ko eh. Hindi ako nanghihingi, gusto ako tumulong. Kahit wala. Oo, kahit wala wala. Kahit paano, makatulong man lang tayo kahit maliit na bagay. Enyo ba? Wawa padan lanu gaduma. Boulevard lang po, kaya lang wala po akong pera. Sige, salamat po sa Diyos. Nateng anya madovu aida Bolivar gama la sinyo. Eji jom bema pada novinya amabatonu. La bema ula afima. Mau akpotanya. Nusenuti mala susumla. Lesi mamachi gamala asinyo alo amachichio. Enye afudodo. Eye gamala asinyo. Bama akpadan ola asasa. La klalo bama akpadan novinya amabatonu. Gaviada kuna koya. Akama dafuo. Nusile bebye nyeba nakpadan novinya amabatonu. Amadonya yato. Inapunta na yun, ano ba na ako, pares ako driver na ingana sa makatulong. Sana ganyan din. Kulay manya. Kita anyo na nyeba ma okpadam na amu. Pala mo pomba sa salama mapipila uma hana uno vya mabato buwak pada un. Sir, magandang hapon po. Boulevard sana sir, kaso lang wala po akong pera. Fi Uru gara kama lasinya o. Di mateng adovu gara kama khie. Penwon bulan na lawanya ha dalak manya. Tamasat na penu siaw goma. Esi anyo enya mon popo si mau na eza amabubu ko wa pada nutiwo.
ko wajira wo kuhelado ita na awa pada nula ano hoji sebabnya pada amesio la ahadada matum ita amakaki onyo Gamit talaga ang Panginoon ng ibang tao para matugunan ang iyong pangangailangan. mau aza amo wado wo kuhelado jalesi galemyasi nwe onya pana kwere no view amagbatom ti eta mala susumbe nyami sesela myado kyuma yi mya sel myado kyuma ba apatol aza amo laba kwere nava nawa. Laki madugba Najiba Maida Bolivia ka gamala sinyo. Siyempre ma'am, tao lang naman tayo, naawa din tayo sa kanya. Tapos yung hiningin niya, Godo nya amabatola nya kwa nuba na pa mesiaw no sibia olala manya nubagle onyo nya tunga twena alaba afisi yin olala wa ayi. gusto ko rin naman tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Magaan yung feeling mo na nakatulong, parang yung bigat na kumajiwa makpada ya tone. Dapat siguro magtulungan tayo para yung iba naman wala. Ejiba makpada myan myonuti. Wala naman silang mahingian. Saan sila kukuha ng nila? Amadola mubugwara kama liwa bia mcho ugbo o. Ita ujiba makpada wonuti do. Na nyeya amakasi nana lesibu ana wawa pada nkulila natenga we. Magaan yung kalooban mo na nakakatulong sa iba. Kasi minsan makangailangan din tayo. Sala dokyo mabanatang pada amunu. Natulungan tayo, minsan hindi. Mas maganda yung nakatulong tayo kaysa tayo yung tutulungan. Basahin natin ang unang Juan 3:17. Datapwat ang sino Naliak la Yohanes pa agbalagba ta topik wi andra. Mesika kakama Mesika kakasiyama nule esi eyo kono via nyatri eyo osejimade heku anwela alaka fufula pololo la emema ba fufula pololo nano nyama kwa hafi novio na abiaula na teng akwe snonula asiwa Kaya, tawag sa atin, may kaya ka. Nakita mo ngayon yung iyong kapatid na utetela asio konovio hiatri pero alam mo nangangailangan siya. At dooy ipagkait ang kanyang na nye mebia o kakana nye be hiatri na po maponu blanu ne o na kunwe la aleke maupo bobola maupo lolola lamo ita happy novio labia o na po be hiatri la wala do QC Senya Kristo ponu fia mesike hiatri la magagbe wonu blanu popoe o azo na nampo amesiewula me hiamba wakonu o ateng akwiba ehiatri yakli Jacobo dava pipiwi aton na novio nuchu alo novio nyonu la ama gbesi agbepe hiatri ye miadomoto ade gblonebe
ay ilan uti fafama. May hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Mi fujo eye mi dunu difo ka kemye na nusi kenya nutila ola. Vida ka onyamaha. Na maka khosa ha. Na dowo mala anu ola. Enya nukukula adokusi. Khosa na dowo makpadanu ola khosa kukuye. Na natem akpo no viola ama. Na kamala esi wado. Gandudu kuyada kulesi. Ndudu malesi wadu o. Laba Lazarus na. Na globe na fujo. Aleke watem apojwe. Fafali nana kamaliwa cho o. Bloda fujo. Kakela. Nusi hiya apa nutila machwene o. Laba nutila hiya nudodo. Hiya nududu. Yeta na no view kra mabia o. La nyapa doda si onya. At sa pagkakataon pong ito, kami po ang members ng Church of God International. Yela eyi siamala. Nyawo mau pa hameview. La imo kavite. Nyi eji de nyanobi abagbatogbo la yi siama. Nasa Cavite, may kasama naman po tayo sa labas at sa patuloy po natin. Na mado la nyapa kaji la fisia. Makto no viado ha odogo. I afima be wakpada mianti la nunyu woma. Laba mau pa do manyu no wo na de nyanobi abagbatogbo. No vno Joshua Antonio la afima la ke fieni bokonao. La imo kavite. Yes po, Kuya, magandang gabi, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ang pagbati mula po Le dito fie. sa Cavite. At kasama pa rin po natin ang mga kapatid po natin na walang sabang sumusuporta mula po sa members Ya upla miano visio de dimate onuti hana upakpada nuwo o. MCG ala to mau pakpada planu planu pakpok. Wawo ona pada nuni esiai hana nuwo. Miano viawo si miak poba ya tu vieto miano via magwatola. Mesio uziwoji Cavite pe ka holama. Ila apedan apetola be povito sio la ga hosianu jomla. Uda monami alebe la mwada nula nyatem akpede ahoma no launu. Nyina unu dudu fa gada kema hoi. Ila nudu siana na magbala. Nyega na pomojibu gwa wawo ha. Lema ha magbe akuya. Jalesi OIC. May mga PDL na wala po masyadong dumadalaw. Kaya yung po ibang mga pangangailangan po nila ay talagang wala po. Magarul afisi. Kaka amadru gada mabasraw ponada o. Yeta gada malusi wasam. Wihia awu siwu wado. Isip na gawan po ng paraan ng mga kapatid po natin sa MCGI na makatugon doon po sa kanilang mga Nusia nyana visio chu MCG ala wo. Be upo hia wula wa cheve nawo. We be micho awu nawo. PDL at upang kahit paano doon man lang doon po sa damit at talagang kailangan po nila ay makatugon po tayo sa kanila. At kasama po natin pala We be la mwada nula. Nyeten wo upo hia madonaw. Ye hak pada nyanu tila nyana visio na chu MCGI. O amesunu ti de dimete na la nunyu woma o. Ola afisia plimi. Dito po sa CIDG Cavite Provincial Field Unit ay napagsagawa po tayo regular ng pamimigay na libreng pagkain at bukod po dyan ay pinahintulutan din po ang Jila miten na nududu. MCGI. Oda monaw owawa bibla panu soson la afisia. Laba mau penya nyano visio la ga ho maha watem asi. Salamat po tayo una sa Panginoon sa pagkabay sa mga lugar
na ating pinuntahan. At lobby po ng Diyos, Yatannya la akpedan apatola hana ama apa amata kokota na maulola nyai eji awonunyi nyano visione chu MCGI labana MCGI klana ay MCGI wado manyula nyilo kuya dania mau twenya kafula akpena mau kuya Ganon din sa lahat na atin po mga kapatid, dyan po sa lugar ng Imus akpe gada anamaka hana nyano visione chu imu kaviti ntuma sa virtual audience po natin. Nagpapasalamat din po tayo sa ating mga nyano visione kaji klimiha nijbe nyada akpe at sana po ay makapagpatuloy din naman sa sia digi ntuma maliit na kasangkapang makaabot sa ating mga kapwa-tao ang gahomala sa lahat po na ating mga kapatid sa MCGI o members ng Church yela mosian mula mau podo manyunyu ada nyano vyama batobo keep on caring and keep on shining. Salamat po. yeta na nyano vyawla mi eji e miano keklem akpen apatola at lahat ng kapurihan. bubu At muli ple kapu kata mau te unyetebe mass indoctrination gagawin po natin sa January akela nyepe hana nyepe ditupu ko sama sanu sosra sinyawo pajinugba pon keke abagbe jodai like nami e nya subscribe nam nyepe MCGI channel am ya mena amu nufiafiawo eye dodo fu meju vole miesi la UNTV haji teng akpela afima tungkol po sa pananampalataya, sa buhay at sa iba't iba pang mga bagay na fufu chuko sanuti agbanuti sa gabay ng banal ple nubu bawo siyo anya nyapa video tu bobo ko ya ko penyan yo la mau pe sau tiam la afima nyapa tigita clinic alo amesio la dolam abawa pun ple dokitawo kafu boje siyawe ma fai unya yene nana la fudam na wala hossama alo chu hossam tila wola ma gbegble bon tila dokta wala miya sisi wata nga kwa myanti e gapo kuda shadama nga kada shadama laba na bia nyapa dokta upon khoma nyasi wala wala cho nusi wajiba na wala nti pego kuhi na aba lama sapa nyawbo pinupuntahan sa pamamagitan po ng ating mga medical missions at nagsasagawa po ni tepa vuvu ng ayuda sa pamamagitan po ng libreng check-up at ganoon din po ng libreng gamot na namaka nyewo podeng la achike nanao mafa alaba to apatola podeng mala ni te na nyano bi amabato po gomala esiano soon sa kalooban po ng Panginoon by this year po sa pagpasok po ng taon na yetu apatola pondan po mala apesiama la pa akpa vakla bla vo atwamala ni ache nyapa caravan goma nyapa mobile alo nyacho ko afusi waku ayafisha afisi nya konji si wakpo adu gbona amula wala esia wakala du kwapa pa vuvu alaba wawe na amufa na maka unku fa do na ukpo ha design hakle minda na mtuma ha afusi ala tepa mo yiga mapakinabangan ng ating mga kapwa-tao. Wala po yung bayad at kung loloobin po ng Panginoon sa pagpasok fai wonya gada kama hwe ay ang yena maulo la faye yesigbona lama ng libreng sakay bus ng MCGI ay nyapo buku avudodo fa gada kama hwe makapagbigay ng serbisyong libre aji eji mga kapwa-tao. ano dona amu nyano bia mabato fa akpada esian tila nila akadana apatol akana mon pokonyi si wonami ay maipagpatuloy na maabot ang ating mga kapwa-tao. yetu mau pokdan mala nyaji eji adde nyano bia mabato bo ye gawula na dapat nating be wakpogo ma acho nyenye si cho ngokokyo ma sinti nyano agbado ngana nyatwe ngana nyangule be o nyaka nyasingo kokwela glo
Ameke nunyala kple nugɔmesela le mia dome mahã. Yakobo tatɔ kpikpivi etɔe gblɔe. Eya netsɔ agbenɔnɔ nyui fia eƒe dɔwɔwɔwo le nunya ƒe dɔmefafa me. Lɔlɔ la medze be wòanye nuƒoƒo ɖeɖe ko o. Yohanes ƒe agbalẽ tatɔ kpikpivi enye agbalẽgba. Viwo, migana míatsɔ nya kple aɖe alɔ amee o, ke boŋ míatsɔ nuwɔwɔ kple nyateƒe alɔ amee. To Mawu ƒe kpeɖeŋu me la, esia míele gbagba dzem be míawɔ le Mawu ƒe ha la me. Le teƒe ɖe sia ɖe si míaƒe takpeƒewo le, ne mɔnu aɖe li si míate ŋu ato awɔ kpeɖeŋu la, miƒo míaƒe ʋɔtruawo meka subɔsubɔ alo dukɔ si me netso o. Ne nane li, nu sue aɖe li míate ŋu awɔ la, miɖe kuku miƒoe na mí. Eye ne aƒetɔ la lɔla, míanye dɔwɔnu sue aɖe, ale be yiƒe dɔmenyonyo nade mia gbɔ. Míagblẽ hadzidzi aɖe ɖi na mi si ɖi fia be fukpekpe kake me to míele o. Mate ŋu atso sɔ kple Mawu ƒe ŋugbedodo si yina ame siwo dze eyome la ɖu o. Ha sia la, gɔme nye be míehiã wò mɔkpɔkpɔ esrɔ̃tɔ nɔvia ɖo ya adzi ha sia na mí. Akpe be miewɔ ɖeka kpli mí, efie nyi bɔkɔ na mí katã. Anak, pasensya na kayo sa maraming pagkukulang ni Mama. Sa dami ng aking ginagawa. Meɖe kuku ne mewɔ dada ɖa mi tsoe kem. Nu geɖewo li wòle be mawɔ, nyemate ŋu akpɔ mia katã miadzi o. Enyo ma míawo ɖeɖe la le nu sia nu wɔm na mí, ede na mí. Yete míele akpe da na Mawu be ena mí dada si lɔ̃a ame. Akpe na Mawu le akpe da na Mawu be etsɔ vinyo dɔmewo nam, melɔ̃ mí ale gbegbe. Awɔ nu sia nu, ado dzi le nu sia nu me ɖe mia ta. Yo mama. Puso namin, Ama, sa'yo'y binubuksan. Humihinging lunas sa aming mga kasalanan. Hugasan mo ang lahat ng karumihan sa ngalan ng iyong anak. Kami ay pakinggan. Hindi mangingimi na lumapit sa'yo. Hindi mahihiya na sambitin pangalan mo. Pagkat saan pa ba kami patutungo? Sapat ang awa na nagmumula sa durang mo. Hanap namin ang ingat mo sa araw-araw. Umaasang hirap namin malulunasan. Magtitiis kami, tulungan lamang. Pangako mong buhay, laging inaasam. Tulungan mo kami makapagtapat sa aming tungkulin na sa'yo ay tinanggap. nawa'y manatili kung paano mo tinawag.
sa ating pong pansamantalang pagtatapos ng programang ito, sa lahat po ng aming mga taga-subaybay. Semenyawu program sianula na nyayu ma chelo kata nyela mya kwem prejijo pe minamya aduk berana mau minamya aduk bera. Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Dia fufu mau nusu kata to Nagpapasalamat kami. lamya apoto Yesus Kristo pengkom. Fufu nyela apedan Hena mon poponye susu nyasi penyasa wonyawo. Paanong matutong maawa sa kapwa. Eye bemya awode aji. Alesi wudi bemya asron awo nyina nyano bi amagbatawi. Na kami matutong Nusia ne jibe miawo ya miawo. Kwenya amesida senami bemya asron. Sana tulungan mo kami na makasunod sa iyong kalooban. Na alam na siya nulan popo. Sa kabubuti ng aming mga kaluluwa. Ini ba esela mo. Sa pinangako. Ahen bena mya pelubo. Laba mya anoplio. Hena siya dufa penubasina dola. Iye esiata na damo bemya jola kakasiamadu. Makapaglingkod ng tapat sa iyo. Yata mida kuku pada nyan. Bemya subo lanu tepanya nyama. Maka nyalo bi amabato nyalo na tau. Mga salita sa tamang paraan na itinuturo mo. Yateng awo wololon. Pajojunya mon sifya nalala. Mga kapwang nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. Ida kuku na ajok nyalo bi amabato wo amesio kwa program sado. Winya amesinye. Ng iyong katotohanan. Lesi wonya mya padiji. Bemya ajela wonu kuma. Enya amesi la wonya tepolaji. Nasa iyo. Pe wawo wololon. Nyeba ma aglamidio. Ikaw ang may tangan ng aming buhay at kalakasan. Kung papahintulot mo. Nyapa agbaplat nusa ala asyoma. Sa kalooban mo. Makakamit namin ang ipinangako. Na anya wololon la. Bahala ka na po na laging Nyada paradiso pun bersinadu nami lama. bang sa araw-araw. At magpaumanhin Da kuku shey na do nyapa zozon do shey. samahan mo bawat isang Nuvon simi wala chicken. buo sa programang ito. Nakatulong sa Ano anya pila lubo da shada. tulungan mo kami sa anang palagi na maging maliliit na kasangkapan. Nyada nyano bi amabatobo. Na pada nyano tiyesey. Ang iyong banal Bem nyanya odo nusyada. gawa ng kabutihan sa mga taong nangangailangan. Bemya wololon kokwila. Aye awon mina amesyo nya chula. Ila esi amagbala. Ang lahat ng karangalan Bubu pla kafu. Wanya tauda. kung kami man ay nakabahagi Akpenaw. nakalagayan sa iyong mabuting Neneteng pagumala ama. na maisagawa. Ama, maasa kami Nya wololon. igit pa sa aming Fufu. sabi at mahihingi Modo jide. ng mga daing Anu ba nusyo nyateng aglo. Adia ola. ang bawat kasang-ayon ng iyong banal na Lawo nagami nusila wololon. pagaling at pagpapala igit sa lahat ng Modo jide wo doyoyo pla oyairan. Iye gaula. sa pangalan ng aming dakilang Dan poko secobo. Apa gede. Lenya apa to. Elaga Yesus Kristo pengkomo. Amin. Sa Diyos Ama, kadakilaan at sa Anak, ay ang karangalan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailan paman. Tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig ng Diyos amang nasa mga langit. Dan ni ako ya jiraw pla lolo. Situ ufula bo tajipo.
Manubaba doyoyo. Si cuk nya apa to Yesus tubo. Pakla. Wokula pada kawo. Sei wa dunia penjoji tebe. Amen.
Kung may bigat na dala sa iyong kalooban, tila di na kayang malampasan. Minsa'y nalilito, walang masulingan, puso'y lugmok sa kabalisahan. Sa mga pag-iisa ay nahihirapan, tigib ng hinaing ang kalooban, nawawalan ng pag-asa dito sa mundo, naghahanap lingap at saklolo. Pumasok ka sa iyong silid at kausapin ang Diyos ng pag-ibig, ay sambahin. Ilapat mo ang iyong pinto at manalangin, at ang pangalan niya ay sambitin. Ang tuhod at sahig ay paglapatin, bigkasin ang puso sa lihim. Doon pakilala lahat mong panindig sa Diyos na may lalang kadumain. Kung
Brothers, sisters, nɔvi ŋutsuwo, nyɔnuwo kple mía nɔvi amegbetɔwo. Ŋɔŋlɔ kɔkɔe la gblɔ nya ɖi tso eye vɔ siwo gbɔna la ŋuti. Eka mo na mí tso vɔ si ava amegbetɔ ƒomea dzi le nuwunukekewo me. Esime amewo atsitre ɖe wo nɔewo ŋuti ɖe nukeklẽ kple ale si woadi vevie be yewoanye ŋusẽtɔwo eye yewoaɖu xexe blibo la katã dzi la ta, kpakple dɔtotowo si aɖe ame xexlẽme miliɔn ƒe agbewo ɖa le xexea me. Míedze dzesi siawo kpɔkpɔ gɔme ɖekaɖeka. Maɖitsitsiwo kple ŋɔdzilamewo ɖe to ɖe mí. Vɔ ƒe agbɔsɔsɔ ate ŋu akpɔe le afi sia afi eye amewo dzi be yewoase egɔme ko mekpɔ ɖoŋuti la o. Game la de be míawɔ ɖeka eye míabɔbɔ mía ɖokuiwo le aʋakɔ Mawu la ŋkume. Míadze klo eye míatrɔ míaƒe gbewo dzi na eya ma eye ame si si ŋusẽ le be wòaxɔ na mí atso xexe sia me ƒe ŋusẽwo si me kple vɔ̃ɖinyenye ƒe gbɔgbɔ si le dziƒonutowo me la si me. Mina míayɔ Mawu ŋusẽwo katã ŋutɔ ɖe mía viwo ta kple mía viwo ƒe viwo ta kpakple xexe sia me menɔla siwo di mɔkpɔkpɔ kple ɖeɖe be ŋutifafa nanɔ míaƒe dziwo me kple mɔkpɔkpɔ hena ɣeyiɣi gã la. Togbɔ be amegbetɔƒomea le esia me tom azɔ hã la, nɔvi ŋutsuwo, nyɔnuwo kple mía nɔvi amegbetɔwo, mina míadzra mía ɖokuiwo ɖo hena gbedodoɖa. Mga kapatid at mga kaibigan, sama-sama po tayong manalangin. Nɔviwo kple xɔlɔ̃wo, mina mía katã míado gbe ɖa. Mía fofo ŋusẽwo katã ŋutɔ le mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔme tso xexea ƒe akpa vovovoawo. Míaƒe dziwo wɔ ɖeka ye míeva wò kɔkɔeƒe la le wò ŋkume. Míele akpe dam hena wò dɔmenyo siwo katã wɔm nèle na la ta. Enye míaƒe fenyinyi gã siwo mate ŋu atsoe sɔ kple nu nyui siwo katã wɔm nèle na mí le míaƒe agbewo me. Míenyi le míaƒe dziwo me ke be Mawu aɖe li eye ame si tsɔ ɖe le eme na mí. Esia tae míele edzi yim kple susu, agbe kple ŋusẽ. Míete ŋu to eme dedie. To fukpekpe siwo me to míele la vevietɔ le ɣeyiɣi siawo me. Aƒetɔ, ne míakpɔ megbe la, le nu sia nu siwo dzɔ ɖe míaƒe agbewo me, míenyi be míete ŋu to esia me dedie esi wònye nèle afi ma eye beɖa asi le mía ŋuti kpɔ gbeɖe o. Míɖe kuku na axɔ míaƒe akpedada si wɔm míele na wò la. Atsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ake mí. Vodadawo siwo amegbetɔƒomea wɔ. Fofo kpɔ nublanui na míaƒe aƒekɔa vevietɔ mía viwo. Míebia wò nublanuikpɔkpɔ kpe ɖe mía ŋuti be míayi edzi. Esime míele agbeme ƒe dodokpɔ vovovowo me tom, míele koko ƒom hele gbe dom ɖa ɖe mía nɔvi amegbetɔ hiãtɔwo ta. Ame siwo woƒe nutometɔwo gblẽ wo ɖi. Fofo, ame bubu aɖeke meli si míate ŋu ayi egbɔ o. Eya ta na aka asi ame siwo
Dalam lan buku juna jema acupu dalam loma hanya ulolon nyakata nyateng ai ejila arbasiama mitifafa nano miama amesio chichimadi amesio mapopo budaula akasio pejun na ira nyano vi amabato prono viao wo amesio de dimeta wonti na nvowo na unovi amabato o uya ugbo pada nyano vi amabato nutilo kwe hia uma nyanya udo nu alaba wololo wa adi afya nyano vi amabato gadola yakata miatsa goma ba mawada la miasi sila banami la mon fu vivu vonu eye amesio zak na la aba wodo nu ana donku esieji masiama sila nyuona amesio la dolam la ikoko tatou ufu da kuku kwa miakata miata nicho miapa agbe plenusu ajore miaji la klada asium ololo na jode miadu matode shadeji apre gada le miada la Yesu Kristo kom. Amen. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and ever. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit. Inalolo mavo si chup nya pufu maula golajipu manvava kla honama bakla do yo si chup nya apato Yesu Kristo bo akla babo kula po da kawo na du nya pa juji tegbe. Amen.